Večeras nalazimo pred otvorenjem njegove izložbe, koja se, ja bih rekao, sastoji iz dva dijela koji možda na prvi pogled su suprotstavljena, kontraputirana, međutim ono što povezuje dakle golove portrete i golovu geometriju je crtež i linija. I jedno i drugo zapravo su nastali u poetici jednoj čovjeka, dakle, koji definitivno ostavio traga, ne maloga, u svom dijelu, odnosno ostavio dakle svoj potpis, svoj otisak prsta, koji je definitivno uvijek prepoznatljiv. Da li je riječ o njegovom opusu akvarelu, da li je riječ o njegovim portretima ili ovom opusu, dakle, koji je nazvan između neba i zemlje, mi uvijek možemo sa sigurnošću reći da to je Predrag Golo. Dozvolite mi stoga da, evo, pročitam tekst koji sam pripremio i mislim da će nam evo stvari možda biti malo razumljivije, iako se mi, naravno, u golovom dijelu uvijek prije svega moramo pridružiti onim vizualnim putem, dakle vizualno, a možemo naravno i tu vizualiziranje, tu vizualizaciju na neki način popratiti i onim verbalnim. Evo, ja upravo sad to činim i nadam se da ovaj moj tekst, ova moja priča, ove moje rečenice će ipak mnogim od nas na neki način približiti, dakle, ono što Gol, dakle, dugi niz godina, više od 50 godina, radi i ostvaruje u domeni likovnog života. Dakle, dva ciklusa, dva pogleda na svijet koji na prvi pogled nemaju ništa zajedničkoga. Jedan čini svijet ljudskih lica, a drugi strukture i organizmi apstraktne geometrije. Oba ova svijeta stvara jedan umjetnik i povezuje ih elementom vlastitog rukopisa. Linije kojom se sve može izraziti, pa i naizgled konfrontirane i nekompatibilne svjetove. U osnovi jednog i drugog, dakle, je crtež. Crtež je ništa više. Ciklus nazvan između neba i zemlje nije odustajanje od znanog nam svijeta i činjenica da je on trodimenzionalan i opipljiv. Dapače, Golovim ciklusom istražuje strukture vidljivoga koji se slute u potnici svega onoga što gledamo. U svojim lutanjima i snalaženjima Gol pronalazi i definira svoje osobne svjetove linijama i oblicima koji slijede konstruktivnu pravilnost trokuta, ravnih linija, oštrih kutova, pravih kutova, ploha omeđenih s 3 ili 4 linije uz kolorističku redukciju. Prihvaćanjem na izgled posnog i asketskog geometrijskog diskursa, koji se sluti već puno ranije njegovim slikarskim realizacijama, on uspijeva stvoriti svijet vizualno bogatih oblika i bilo je samo pitanje vremena kada će te kristalične i pročišćene strukture biti isključivim nositeljima osobnih likovnih tema. Sve može biti geometrija. Poruka je ovoga ciklusa, koji je rezultat dugogodišnjeg slikarskog iskustva i pročišćenja. Gol kroz discipliniranje svojih prostornih mogućnosti vizija nastavlja svoj vrstni dijalog sa nasljeđem geometrijske apstrakcije prošloga stoljeća. To nasljeđe, evo, govori da ono nije iscrpljeno, već da slikar može uvijek dopisivati u to nasljeđe vlastitu refleksiju i komentar. Gol je slikar kušnji, sklon istraživanju, znatiželjnik, ljubitelj iznenađujućih struktura i tekstura, kolaža, sklon propitivanju njemu dalekog i bliskog nasljeđa, ostvaren na posljedku svijet u kojemu se prepliču organske s kristaličnim strukturama koji u konačnici nosi njegov otisak prsta. Drugi ciklus na ovoj izložbi čine Golovi portreti. Zapravo crtački stenogrami koji nastaju svega nekoliko minuta. Dugi slikarski vijek i veliko iskustvo izraznog crtača omogućuje mu sažimanje fizionomije u nekoliko elementarnih poteza olovkom. Bogdan Messinger, koji prati Golov rad dugi niz godina, zapaža sljedeće. Duboku intenciju umjetnika da prodre u život i prozre suštinsko određenje osoba i slučajnih susreta poznatih i upečatljivih. Odvažili si se na munjevito skiciranje jednog lica u pokretu, jednog lica koje je sve prije nego li relevantno
Gol kao slika prihvaća poseban rizik. Ne samo da je prihvatio izazov dinamičnog portreta, nego se suočio s krajnje limitirajućim elementom vremena, unutar kojeg mora s ograničenom strukturom poteza izraziti aktivnu osobnost portretiranog. Ono što u portretu doživljamo kao pogođenu sličnost ne mora biti replika viđenoga, već konstelacija crteža koje čine nečiji izraz lica, što je možda najteže, tim više što ovako portretiranje nije interakcija dviju osoba u atelijerskoj izolaciji tišini. Ovi portreti su nastajali mimogrede, usred nekog bučnog skupa, dinamičnog događaja uz mnoštvo sudionika. Duljina linije je potrebna da se predstavi jedan detalj u jedinstvenoj likovnoj kartografiji nečeg lica definira se vrlo brzo, jer vrijeme brzo teče, a sporost ne oprašta. Svi ovi portreti su različiti, a opet čine lice jedne osobe uz obaveznu naznaku datuma i mjesta kojima slikar fiksira trenutak susreta. Gol portretist stvori veliku galeriju portreta svojih suvremenika kojima istovremeno ispisuje osobnu povijest vlastitog vremena i sjećanja na mjesta i ljude koje su susretali. Svi njegovi portreti nose u sebi aksijom: ako te nisam portretirao, nisam te ni upoznao. Hvala lijepo. Evo ovim riječima, kao što je najavio moj kolega, prijatelj Tomislav Lukić, ja ovu izložbu proglašavam otvorenom. Uživaj!